zami zingakanani yobekezela. Sanibonani, ugogo uMseleku lo okhulumayo. Okhuluma ngabantu ababaneyinkinga kodwa banganaki ukuthi mhlambe ngamuntu yini, mhlambe uthola ukuthi omunye umuntu vele mhlambe wazi ukuthi umuntu umene BP uvuvukele, mhlambe umthola ukuthi umuntu uvuvukele inyawo, avuvukale nje mhlambe inyawo zakhe zibe buhlungu athi umuntu hayi mhlasimbe ngine BP ngoba ngake ngezwe kuthiwa khona iBP enginayo mhlambe iyona eyenza ngivuvukala. Bese umuntu angaboni kanti ukufa kuyamnyonyobela kuzoze kumthathe. Kanti mhlasimbe uthole umeqo lokhu yiwona omvuvukalisa inyawo. Uthola ukuthi lo meqo wakhe umuntu uzokhuphuka uze uyofika ezinsweni kuyena makumuntu wesilisa uzuyomkhathaza ngisho ubuye enqobo lakhe kangangokuba noma nomngani wakhe akasakwazi ukuthola ukujabula ngesimanga sokuthi lento isikhuphu yazi ayohlala la emntwini bakhe bayomkhathaza khona. Manje akasakwazi nomuntu wakhe nje useyamjamela njengomngani wakhe akasazi ukuthi kuno action okumele wenzeke kuyena. Usehleli njengomngani wakhe noma usisi wakhe noma udadewabo akasazi ukuthi khona into ekumele mayenzeke uma bekwabili. Ayikho into ebaluleke njengokuthi usukume makukhona isimo sento ongayizwa kahle uhambe uyobheka ngoba kwesinye isikhathi ungabona ngathi kungena lapha enyaweni uvuvukela inyawo nje kani kunyukile bese kufika kuzinza nje la kuzokwenza khona ukuthi ungakwazi ukujabula nhlobo. Ngaleso sikhathi sekwenzeka njalo kumele uthole ibhodlela leli elizokusiza kube imizwa yakho yonke isebenze ngendlela ekuyiyona ukuze nawe ekhaya ube ubaba obabayo ngempela ube ubaba ozazi cha ngubaba ekhaya uma ukhuluma nje kuyezwakala ngoba uma usukhuluma ungasezwakali seungaseyena nobaba kahle isithunzi sakho siyehla sishona phansi ngoba uvana ubone ngathi nezingane ekhaya azisahloniphi ngobani ngithi nina nobabili anisezwani kahle phakathi kwekhaya sekunaloko kudonsana ngoba kukhona lento engasekho kulo phathini walomunye ekumele ibe khona ngenxa yokuthi wathola umeqo wakho kwahlala ezintweni wawusilimaza imizwa yakhe. Sengisho lo ukuthi ke likhona ke nebhodlela elikhona esinalo elikwazi ukusiza abantu besilisa imizwa yabo isebenze ngendlela ekuyiyona yokuthi nje impela uthi noma uhleli uthi kodwa boss lezi ingane ayisala ingane ziyolala nini ngoba usujaha ukuthi isebenze imbiza yakho ngoba uma isabhekile impela kufuna uphuze usubona impela seziyolala ngoba kufuna wenze show ukuthi seziyolala ngoba mayibhekile hayi ungaze kugcine sekunakala ungaqondile na uthi kunakala. Sinalo ibhodlela la ekhaya elikusizayo liyakusiza leli bhodlela leli impela nje ungalilanda kanye okwesibili ngeke usatshela ukuthi bulande usungazizela wena nje uzofuna leli bhodlela ngoba uzwile ukuthi liyakusiza liyakukhamisa futhi ngoba yini isuke liklina ngaphakathi ezintweni liyakuklina ngesikhathi lokuchama nje uyaklineka wena uyaklineka ugcine kuphuma wonke udoti usale uwena uzizwe ukuthi mangabe usumdala uphenduka umfana omncane mhlawumbe ono 20 bani uzizwe ukuthi nje ufresh ngendlela oyiyona. Sengisho ukuthi ke leli bhodlela leli lisiza ngendlela esimangaliso. Ukusiza kwaleli bhodlela nenye into engifisa ukuthi niyazi kubo bonke abantu engikhuluma nabo ngeyeza la phakathi kwaleli khaya kagogo uMseleku. Akekho umuntu othi mayisetshenzwa phakathi kwaleli khaya asale engalunganga entweni yakhe noma ngabe kuthiwa ivuma ukulunga ngaleyo ndlela kodwa kwenza sure ugogo uMseleku ukuthi ufuna ukuthi akushiye usuyulungile yonke into yakhe bukade unayo nebinkinga emzimbeni kwena ufuna ukuhlukana nawe eseyilaphe wayiqeda akukho noyedwa oseke kwamenzela into wahamba wathi akulunganga ngoba uma umuntu ethe nje akuvumi ngiqala phansi ngishintshe induku umuntu engizomenzela ngayo ngoba ngifuna hambe ethe kuyalunga konke ngoba ngifuna ukuthi uphuphume phakathi kwaleli khala kagogo uMseleku ukholothi wathi uzokwenza kwangalunga ngifuna ubuye mawususho njalo ngiphinde ngikwenzele ngenye indlela ngoba ngifuna uphume usizakele phakathi kwaleli khala hayi impela umuntu uzophuma ungasizakele ngizokwenza show ukuthi ngifuna uphume usizakele angifuni uphume ungasizakele ngifuna uyahamba nje ususizakele ngoba ngenzela ukuthi ngelinye ilanga na uxoxela umngani wakho cha lapha unakelelwa into yakho izisolveke inkinga onayo awushiyi inkinga yakho ingasolvakele la ekhaya awushiwa nhlobo
Sengisho ukuthi ugogo umseleko esizinto ayiqaphelayo lezo ngoba ezinye inyanga ziyalapha kodwa ziyakushiya into yakho ingalungile umuntu athi hayi nami sekufike la ngiphela khona. Hayi angipheli moya mina. Angipheli moya. Angipheli moya ngiyayenza nje into ngize ngiyibone ukuthi cha so right bese ke ngiyayeka ke kanjalo. Uyabonga ugogo umseleko ngiyacela ukuthi nilalele isihloko senu ninamba yocingo nizoyithola enzansi mandinga ugogo umseleko ningamfonela ngiyabonga kakhulu.